urakoze kandi uri kubona ari bwiri kugenda. Reka ngufotora. Bashyiremo tu ndabashiramo ewana nubwo ruboro rw'ubururu akujya umamushiremo kanjeyo no Merci, nous sommes le 16 décembre ni breaking 2024. news rero ni amakuru atugezeho muri uyu mugoroba aho M23 yerekanye ibikoresho bimwe na bimwe ndetse uyu mubona mu mashusho ni Colonel Willy Ngoma aho yerekana ibikoresho bitandukanye byasizwe n'abasirikare ba FARDC ndetse bakaba babashije kwirukanka bimwe bakabitwika ndetse ibindi bigasigara kuko birukanse kibuno mpamaguru ntacyo batwaye. Ni igisirikare rero cya 23 kuri kubibona kiri kugenda gikusanya bimwe mu bikoresho bitandukanye, ibikoresho biremereye ndetse bimwe na bimwe bavuze yuko izi ari sample bari kwerekana ko ibikoresho bindi byinshi bagenda babibereka vuba na vuba mugenda mubibona mu mashusho yabo. Ni ibikoresho rero birimo intwaro zigaragara nk'uko bagiye kugenda babyivugira mu mashusho, ni intwaro bigaragara ko zikomeye za FARDC yaguze. Tubibutsa ko M23 yakomeje gutangaza ko intwaro akenshi ikoresha ari ibyo ihabwa n'ubundi n'igisirikare cya FARDC, mu gihe Kongo yo yakomeje ivuga yuko iyi M23 ari coquille vide ndetse igatangaza ko harwana abanyarwanda, ariko M23 yo ikomeza ivuga yuko nta gihugu kindi kiyiri inyuma cyangwa se kiyifasha uretse M23 ubwayo, ndetse ibikoresho ivuga ko ibikura ku gisirikare cya FARDC ibyinshi ari byo baba bari kurwanisha ku rugamba, babona bagiye kubanesha bakabisiga bakirukanka. Ibyo ngibyo rero nibyo bikoresho M23 irekipera cyangwa se yifata ikabigumana ndetse bikayifasha gukomeza imirwano yayo. Twibutsa ko rero iyi ni The Quick Times News, nakagaruka nta gito usabwa uretse kureba hante subscribe maze tukaba tubana 5 kuri 5 mu makuru nk'aya ngaya. Tunataka swali tatu. Usiogope.
tunapenda raia sana. Swali tatu. Ibibazo bitatu byabajijwe M23. Ikibazo cyanjye ni iki? Aba baturage nubwo bari guseka gutya bafite ubwoba. Kubera iki? Kubera ikintu kimwe mwavuzeho ngo ntitukajye turegana. Mwakivuzeho kandi abaturage babyumvise. Ariko njyewe icyo nshaka kubabwira ni iki? Imana iremye umuntu ntago yaremye umuntu umwe. Ntago yaremye abantu babiri, yarebye umuntu umwe. Nibyo koko tuzakomeza ducungana. Mwatubwiye ngo tugaruke mu mujyi, kandi aho tuzahurira ni bandi tuzajye turibabwira. Turashaka kumenya ese ibandi ni irihe hagati y'umusirikare wa Wazalendo n'umusirikare wa FARDC. Ibandi tuzabwirwa n'iki iryo ari ryo? Ikindi kibazo mfite kubabaza, hari amagambo menshi abavugwaho. Bavuga ko iyo mwizigiye mu mujyi mwinjirira abantu mukabica, ariko mu duce twinshi mwagezemo ntabwo twumva ibyo bintu. No kuva mwagera aha ntabwo turabyumva. None abantu bari hanze y'umujyi nimuduhereze ubutumwa tubashe kuba twabamenyesha, bizere neza ko muramutse muzi neza ko muhari nabo bakahaza. Ni iki cyababwira yuko nabo mutabica? Mureke twumvikane. Mureke twumvikane. Abajije ikibazo cyiza cyane, kandi turamushimiye muzehe wacu kubera ko abarije benshi. Abajije ikibazo abantu benshi batinyaga kubaza. Muzehe arakoze cyane. Kwa kweli ametusaidia sisi na amesaidia raia. Mu by'ukuri aradufashije ubwacu kandi afashije n'abaturage. Turabizi neza ko abantu benshi batinyaga kutubaza icyo kibazo. Amewaambia watu wapendane na hii upendo idumu. Twababwiye ngo abantu nibakundane kandi urwo rukundo ruhoreho. Vijana ambao wako tayari kuja kusaidiana na sisi wakuje. Twabasabye ngo abantu bumva bashaka kuza kudufasha nibaze, ni karibu. Sisi ya kuchunga raia, alafu warudi wachunge wazazi wao. Nibaze tubatoze uko bacunga umutekano w'abaturage. Nibarangiza kubyiga mu gisirikare cyacu, hanyuma bagaruke babacungire umutekano. Tunaweza kubadilisha mambo na amani inakuwa ya kudumu. Turabizi ko turi hamwe twese twishyize hamwe twahindura ibintu bimwe mu gihugu cyacu. Turabizi neza ko tuvugwaho ibintu byinshi. Rimwe na rimwe barababwira ngo turi Abanyarwanda. None hari Ikinyarwanda muri kutubonamo? Hari ubwo mwumva ari ururimi rw'Ikinyarwanda tuvuga? Batuvugaho yuko twinjira mu mazu y'abantu tukica abantu. Hari icyo mwigeze mwumva? Hari uwo mwigeze mwumva ataka yuko yishwe n'umusirikare wa 23? Icyo twumvikanisha ni uko hari amagambo batuvugaho kugira ngo baduharabike. Ariko twebwe turi abana banyu. Icyatuzanye ni ukuzana amahoro no kubazanira amahoro nk'abana banyu. Twababwiye ngo nimubona ibandi muzatubwire. Ariko natwe turabisobanukiwe yuko hagati yabo bose harimo abana banyu, bamwe bagiye muri Wazalendo, hari n'abandi bagiye muri FARDC. Ariko biracyashoboka yuko ni barumuna bacu batwegera kandi bakaza iwacu. Biracyashoboka yuko twabakira. Kwa sasa wakati hawajaleta usalama mdogo kwa mgini, nafikiri haijakuwa shida.
guhera none aha rero mu gihe nta mutekano muke barateza ndumva nta kirahungabana. Wakiwa walikuwa kwa FRDC, walikuwa kwa wazalendo, muambie viongozi wenye wako karibu, kama wale vijana wamekuja wenye wanataka kuingia kwa jeshi, tutawafundisha waingie kwa jeshi. Abo bose rero bagiye FARDC wazalendo mubabwire bagaruke nta kibazo, babimenyesha ubuyobozi. Nibarangiza ushaka kuza mu gisirikare cyacu ni karibu, kandi nushaka kugaruka abo muturage nabyo biremewe rwose. Impamvu twababwiye ko bagomba kumenyesha ubuyobozi ni ukugira ejo tutazabitiranya nabo bagizi ba nabi. Turabizi ko bamwe bagiye muri wazalendo, abandi bajya muri FDLR, abandi bajya muri FARDC. Abo bose rero bari binangiye imitima badashaka kugaruka mu gisirikare cyangwa se bagaruke babe abaturage bazima bakirwa bahunganya imitekano yabo. Abo nibo twita amabandi. None icyo nababaza, ese uyu mwana yananiranye ku babyeyi iyo ageze igihe akagaruka, hari ubwo umubyeyi wa mwanga? Natwe rero abo bana ni barumuna bacu. Icyo dushaka ni uko dushaka guhindura ibintu, dushaka gukuraho icyo kintu cyo guhungabanya umutekano w'abantu no kubasahura no kubakorera ibintu bidakwiriye umuturage ufite amahoro. Ababuze amahoro bo ntitubashaka, ariko wowe undi ushaka kuza akaza mu gisirikare nk'uko abishaka gukomeza igisirikare ni karibu, nta kibazo. Kandi ushaka kuza nabwo akaba yaba umuturage usanzwe, nabyo ndumva rwose ari nta kibazo. Naho ayo magambo yo kuregana kubera ko hari ikibazo ufitanye na runaka ukamurega ibinyoma, ibyo ngibyo twebwe ntabwo tubishaka. Dushaka kubaka amahoro hagati yacu. Gukorana natwe no kuzana ibizima muri sosiyete nibyo twebwe dukeneye. Turi kwandika abashaka kwinjira mu gisirikare, twashyize umuntu hariya hirya, nihakenera umuntu ushaka kwinjiramo yagenda bakamwandika nta kibazo. Twizeye neza ko nitujya kuva aha ngaha hari benshi muri mwe tuza kujyana. Abashaka kujya Goma kunyura Kibumba, inzira irahari, twebwe niho tugarukira. Ahantu hose mu duce twafashe nta muntu n'umwe uzahura n'umwunganyiriza umutekano. Sasa mlikuwa mnaogopa, watu wanazungumza aseme ikuja tutachinja watu, mfanye comparison. Noneho mwari mufite ubwoba, abantu bavuga yuko iyo tugeze aha ngaha twica abantu. Ngaho namwe nimunyuze mw'amaso mukore ikinyuranyo. Mufite abantu Kiwanja, mufite abantu za Kiwanja, mufite abantu hano Kanyabayonga. Ngaho namwe nimugereranya ubuzima bwa ngaha n'ubuzima bwa Kiwanja twabanjirije. Nkeka ko akazi twakoze Gicumbi ndetse n'ahandi, aha ngaha tuzabikora inshuro 10. Ikindi kibazo, mimi niko mkaaji wa Kibirizi, ila ninataka kutetea wa ndugu yangu na wa mama yangu. Njyewe ndi umuturage wa Kibirizi, ariko nshaka kuvugira ba mama ba papa ndetse n'abana banjye. Twebwe intambara yatugizeho ingaruka ikomeye cyane. Aha ngaha Kanyabayonga twahungiye, turasaba aba basaza bagenzi bacu bayo 23 badufase batufungurira amayira tubashe gusubira Kibirizi, kubera ko hano ubuzima bwaho buratugoye. Kubona ibyo turya, kugaburira abana ndetse n'abana baje gusubira ku mashuri, hano biratugoye. Ariko nidusubira iwacu Kibirizi byadufasha, mudufashe mudufungurira amayira. Mureke twumvikane. Abajije ikibazo cyiza cyane.
avuze ko akeneye inzira yo gusubira iwabo Kibirizi. N'abandi bose bahungiye ahangaha mwemerewe kuba mwasubira iwanyu. Inzira zose zerekeza Kibirizi ndetse n'impande yaho hose turamenyesha ko inzira zose zifunguye. N'abazajya za Kicumbi turabamenyesha yuko inzira zaho zose zirafunguye. Kuva Kanyabayonga, Kicumbi, ujya Kibirizi n'ahandi hose mu nkengero z'uyu mujyi imihanda irafunguye, mwemerewe kugenda. Abantu rero bifuza kujya i Goma, twebwe tugarukira Kibumba. Icyo twabwira nuko kuva hano Kanyabayonga ujya Kibumba inzira zirafunguye nta kibazo. Abashaka kujyayo rwose mwemerewe kugenda. Ahantu hose muzumva umusirikare wa 23 AFC mwemerewe kuhatembera nta kibazo. Ikindi kibazo, jewe mfite ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere mfite ni iki: twebwe nk'abakongomani twarahangayitse cyane mu gihe batubwira yuko batuzaniye guverinoma nshya. Ibaze ko uku muri kumbona ahangaha ndi umupapa mukuru ariko nta n'ikarita arangamuntu mfite. Abangaba rero baje batubwira ko ari bo bakuru. Niba ari rero haje abantu bakuru, nizere ko hataje nk'abaroko defense. Abo twari dufite mbere baragufataga nijoro uri kugendera cyangwa ku manywa bakakubaza ngo iwawe nihe, bakaguherekeza kugera ku nzu. Hashira akanya tukajya tukumva ngo umuntu yaburiwe irengero. Icyo dushaka kumenya rero ni iki: dushaka kumenya nimba nta muntu uzongera kuburirwa irengero. Naho nibikomeza kumera gutyo nta muturage n'umwe muri kubona hano imbere yanyu muzongera kubona, bazajya bagenda umwe kuri umwe. Ikindi kibazo, twebwe turagenda turabakongomani. Umuntu ajya kwigurishiriza igitoki aho anyura hose bamusoresha bagusoresha amafaranga kugeza ubwo utabona n'amafaranga yakiranguye. Mutugirire impuhwe, turatesetse cyane. Nta kuntu umuntu yajya gucuruza agafuka kamwe n'igitoki kimwe hanyuma asoreshwa amafaranga arenze aho yaranguje. Mudufashe rwose, muturikigire kuri ibyo bibazo byombi. Mureke twumvikane. Mureke twumvikane. Tubibutse ko uyu uri kuvuga bamwita Nzenze. Ibijyanye rero no gusoresha, kuva ahangaha ujya gucururiza, turabizeza ko umuntu ufite igitoki cyiwe uzakijyana n'umufuka wawe ugatambuka neza, nta musirikare n'umwe uzakubaza n'urufaranga na rumwe. Tujye ku bijyanye n'ikarita arangamuntu. Twebwe ahantu hose twafashe, abantu badafite ikarita mwemerewe kugenda. Ahantu hose M23 yafashe mufite uburenganzira bwo kugenda. Nidushyiraho amakarita arangamuntu muzabimenyeshwa, ariko guhera aka kanya turababwira yuko kugenda biremewe. Muceceke twumvikane. Hari uwavuze ku kijyanye n'idolari. Dolari nayo sijui
inaleta maisha kuwa magumu. aya madolari nayo atuma ubuzima burushaho gukomera Hata bei ya chakula. kugeza aho bazamuye n'ibiciro by'ibiribwa. Ndio maana tuliwaomba tuweke nguvu pamoja. Niyo mpamvu rero twabasabye gushyira imbaraga zacu hamwe Pamoja tuyakosoe. kugira ngo ibintu byose bitagenda neza tubashe kubikosora. Ndio wanawekaka tu. Abantu nibo bashyiraho ibiciro by'idolari. Tuweka nguvu pamoja, kesho tutasema Nidushyira hamwe tugakorera hamwe itoke kule ikue. iki giciro cy'idolari natwe dushobora kuzavuga ngo nikizamuke cyangwa se nikimanuke. Ariko ibyo bizashoboka mu gihe twese twashyize hamwe turi gukorera hamwe. Nidukorera hamwe twese rero icyo giciro cy'idolari tuzabasha kukimanura. N'ibiciro bizagabanuka ku biribwa, ibiribwa bibe byinshi kandi n'abantu babeho neza. Murakoze cyane. Turangirije aho ngaho rero. Ubutumwa bwa nyuma twabaha, mubwire abo bantu bose bagiye bagaruke, barahangayikira ubusa. Ibaze guhunga ugahunga ahantu hadafite icyo bagutwaye ugiye gutegereza igikombe kimwe cy'ibishyimbo n'umuceri. Nibaze twuzure Kanyabayonga twese twibere mu mahoro. Reka duhamagare pasiteri yongera dusengere nk'uko twatangiye. Abaturage ati se kugenda nijoro ho bimeze bite? Nimutubwire iby'ingendo za nijoro. Mureke twumvikane gakeya. Ibintu byo kugenda nijoro ntabwo ari byiza. Murabizi ko abagizi ba nabi nubwo bahunze ariko baracyari mu nkengero. Murabizi ko kugenda nijoro atari byiza. Guhera none rero ibintu byo kugenda nijoro ni mubireke. Mu gihe tutarizeza umutekano uhagije wo kugenda nijoro, mu gihe tukiri guhangana n'abagizi ba nabi, ibintu byo kugenda nijoro nimwe mubiretse tuzabamenyesha igihe byose bizaba byemewe. Waambie wakuwe tayari wasipokee ile mabande FARDC kwa muda kidogo tutapafika. Ikindi twababwira abantu bajya bafite abavandimwe na za Butembo n'ahandi hose, niba ibihangane babe birinze ayo mabandi, namenyesha yuko mu minsi mikeya Butembo tuzaba twahageze. Asante sana na Mungu awalinde, kazi njema. Murakoze cyane, Imana ibarinde, mugire imirimo myiza. Reka rero pasiteri nk'uko yatangiye arangirishe isengesho.